Ikinya rĩa President William Ruto gwĩtĩkĩria thirikari ya Amerika ya kĩceceni ya keheri-inĩ kana karatina ya arwaru a Ebola kuma Amerika kambĩ-inĩ ya mbirarũ ya Laikipia rĩthiĩte na mbere gũtũngio ũregani, atongoria a mũng'ethanĩro makiuga ũũ nĩ kũiga ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ hatĩka-inĩ. Makĩaria marĩ kaunti-inĩ ya Bungoma, atongoria aya marekwa arwaru a mũrimũ ũyũ nĩ marĩkĩtie gũkinya gũkũ bũrũri-inĩ. William Ruto ameruhusu Ebola ingie Kenya. Tunavyoongea hivi sasa, aboard Ethiopia Airlines, in the last 48 hours, Ebola patients have already come into Kenya and some are already in Kenyatta National Hospital. Leo tusimama na watu wa Laikipia kusema tunapinga hiyo Ebola center ku-establish in Laikipia County or in any county in the Republic of Kenya. Marauga nĩ kĩeha kuona thirikari ya Kenya ĩgĩtĩkĩria arwaru a Ebola gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩrĩ thirikari ya Amerika yugĩte ndĩgwĩtĩkĩria raia ao arĩa marwarĩte mũrimũ ũyũ kũingĩra bũrũri-inĩ wao. Hata Rwanda wamefunga mpaka yote. We cannot support the president when he wants to bring Ebola into the Republic of Kenya. The Americans themselves are sending away their own citizens who have been affected by Ebola. Lakini mkora mmoja hapa Kenya, kwa sababu amepatiwa pesa, anasema tuletewe hawa wagonjwa wa Ebola hapa Kenya. Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa William Ruto, hiyo hatutakubaliana na wewe. Mateterithitie Kenya nĩ iremereirwo nĩ kũhĩtana na mĩrimũ ya kĩmũthingi ta kũharwo gatema, ĩndĩ thirikari ĩrenda kwĩgereka Ebola. Wewe tunajua hauna ule uwezo hata kutatua malaria. Bado malaria inaua watu hapo. Watu wanakufa na ugonjwa zenye hata tuwezi sema hapa, bilharzia bado inaua watu. Alafu unasema wewe ni expert wa mambo ya Ebola. Haitawezekana. Ametuletea hapa Ebola ituue. Ruto anataka kumaliza wa Kenya. Nyinyi ndio nani? Hĩndĩ o yo ũteti wa gĩthurano gĩũkĩte nĩ wakĩrĩirie, mũng'ethanĩro ũkĩranĩra kũnyitana na muoroto wa kũinũkia Ruto na itĩna rĩa mbere. Tuataka kule mbele United Alternative Government tuungane na Linda Mwananchi tuhakikishe William Ruto ni one. Ruto ni one. Kule Vihiga watu wanasema one term. Kule Kakamega nikipita kwa Khalwale ni one term. Bungoma msituangushe. Sisi tunasimama nyuma ya kijana yenu Edwin Sifuna kwa Linda Mwananchi, na sisi tunawaomba tutembee pamoja. Yule mtu ambaye atembei na sisi, yule mtu ambaye ameungana na Ruto kunyanyasa na watu wetu, hatutamkubali na ikisikia ajifanya anarudi kuja kujoin sisi. Hakufanya kwa dhiki ndiye. Tunaamini kwamba kutoa William Ruto peke yake inasuluhisha 80% ya shida ambazo tuko nazo. Immediately he is out of office, 80% of our problems will go, kwa sababu ni mtu mwenye roho mbaya. Atongoria aya marĩtie hĩndĩ ya igongona rĩa mathiko ma ithe wa Wycliffe Wangamati, ũrĩa warĩ gavana wa kerĩ wa kaunti ya Bungoma. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.